He karanga mō te whakataunga mai o tēnei uri o Kāi Te Ruahikihiki o Te Ati Awa anō hoki. Ki tōna tūranga hou, kei Te Whatu Ora. Ko te motuhaketanga ki tēnei tūranga o kiau me te manuka kua hiki. Ko te manaaki kei roto i ngā ratonga, ko te manaaki e hari te uara noa, engari he uara kia tika ai tātou ki te āwhina, ki te tautoko, ki te hāpai i ngā reo o ngā whānau, o ngā hapu me ngā iwi. Ko te kaupapa kei mua koutou mā. Kua tūātea a Jeanine Tamati-Elliffe ki te tūranga nui o te Regional Director mō te ratonga Hauora Māori i raro i Te Whatu Ora kei Te Waipounamu. He tūranga motuhake tēnei kia arahi i ngā ratonga Hauora Māori puta noa i te Waipounamu whānui. He tuatahitanga tēnei hoki, kua tūātea tētahi uri no kaitahu ki te tūranga nei. Me te aki nui o tēnei whānau. Tuatahi, we kia tūpoto. Kia tūpoto. Kori te taku whānau ki te whakarerea i au, i tēnei wā, e whakapono mai rātou ki au, ko au tētahi o ngā hoia me ki o tēnei ope taua o te hauora. Nā reira, kei ko rā tonu rātou ki tōku taha, e mohio nei au. Ko tētahi o ngā whainga, māku, me kaha au ki te tīmata i aua kōrero uaua. Aua kōrero e pāna ki ngā whiako o a tātou whānau. Kei ro i ngā hohipira ki ngā ratonga huri noa i tēnei takiwa. Nā reira, ahakoa ngā piki me ngā heke o aua kōrero a tātou whānau me ngā whiako o a tātou whānau. Ko tēnei tūranga, he mahi ngātahi ki te Regional Director, hei toa tauā, mō ngā ratonga Hauora Māori kei ia takiwā. E mōhio nei te kai whakahaere tikanga a Māhaki Albert, ka ri tuatu i a Tamati-Elliffe mo te tūranga nei. Ara mai runga i te reo rāhiri o tō tātou rangatira Peter Watson. O tira hōna kāhui whakahaere o tēnei whaitua o tātou. He wahine pūkenga rau, he wahine mārama he konohi ho miro i roto i a Te Waipounamu. Nō reira he mea nui tērā. Me pēne pēr te kōrero i nā te kaita o tēnei tūranga. Ko te Hauora Māori, he mea nui tai ore tēnā i roto i te au Hauora. Ka mutu koe rapea tētahi whaitua o roto i a Te Whatu Ora e uau ana. He wahine e mau ana i ngā tini pōtai i ngā wā o mua, a maroto mai i ana mahi i te taha mātauranga me te kaunihira anō hoki. He oi e hiahia ana ia ki te whakatutuki i ngā mahi i aia e mau ana i tana pōtai Hauora. My auntie Rānui, Tawa Aroha, Uncle Norm, Jews, and all of those that have actually put para i tēnei huarahi kei mui au. I'm just here, a soldier like them, and I'll do my very best, and that's all I can say. Aha koa taku huarahi ki murina, ko taku aronga me ki ko te oranga o a tātou whānau, ko te reo o a tātou whānau e hiki ki enei o ngā tuāhuatanga o enei mahi, me he mea ko te kaunihira tēnā, me he mea ki te taha hauora, te taha mātauranga anō hoki. Kei te kapu o te ringa ngā hua pai, me nā ka whakarongo tātou ki ngā reo, a tātou iwi, hapu, whānau, hapuri, anō hoki, ki tēnei o ngā huarahi. Kia piki hoki te kounga o ngā whiako a tātou whānau e uru mai ki ngā ratonga Hauora. E tāre ana te wā ka kite ai tātou i ngā hua nui me ngā angitūtanga o Tamati-Elliffe me tōna tūranga hou. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ko te reo